The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point riulak. Just wow. Kinong song jong kanong po hakajan mi neutrik unailar aja apun rew kelap ya we rangba balasuba ba ulat yap akhmat kedukan road kesuraba jong snong po upgate Riboy district ya uni rangba balalap hakapor new steng jan mit ki pajba kelap pentip kinong ilam snong bat sagi bor pulit bat hadin kata ki pulit kali ben simtino ya kemet jong uni rangba nakamta ban penkit civil hospital nong po u secretary snong usamla Anthony Sushang walaupun pau yang jing sokya lor kan jing jan amar ba uni orang ba ulei bom samla itu da menuru bat uba ki pai ba kim dan jing tep syapang jong ulai thuru ba kan kam de sho jing ja balingkong Henry ke de belajar man la kapor ba ki nong snong ken lap ya ki breu ki bana bar snong banwan thya yap ha kan jo kerjaka Ngelayo ka kubor pa kinong joka nongpo update sini ba kadon kacing ya breu ande harus surap amron kene kacan din tengah di ke nakaliang joka profesional kubur nilai wan saya kene kacaka bat kene kacika dunu breu nimla pentim nak ikadau bat nimla ajru bani itu dunu breu bo unde nong joka nong nongpo unde breu ba tuan kuiwer na engi ngintep pengila pentim biru sa kapulis departemen bagile berkam dan nakaliang juga departemen ru tidak ilawan bersifti ya kena kakat bertelek berkam de kum sementara ban perpau ipi kenong kubor hakane ka jamik ka pamata kalong ba kane kasin ka baning kamde kasin ka baningkong aba ngingin lam kum kini ke jingja akiba ibreu ki banabar ipoi ban yap ane harus surok ane hapo kasinong ka apit jingi de leseyo kala bunde katau na ki limte lam de na ka jingi di bam lam de na ke jingi trok limte ya kata kumbangi jule malakapor naka dobasnong group bata komiti jong kadong update ilaju ya gele baniebe bani patrolling kini jeka mangkapor rekidon kibru bashim kabu penan kami kini jeka amar bakane ka jeka kaplang ka hamdum de dangne sakpan ka dobasnong nopo propor ini ka maham ya bro kibru ki bapenan kam bakla ya kene ka lenti sekian ya ka bakiri abam akane ka surok nane kane lenti nane hakili gidukan ba nang nisman dada ngilap ya kanu ni nakado batnong minam bakling tu inai tibai sakaan pakanle kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bana ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor kabalapin pau ya ka khubor bala pau perthai hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan